for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHSO Ghana wahala jumedie ena ebre asosemo so fomuni aba ekwesi kapa ena so mede ebebesom ahwefo ene etiefo na ene deyi chese Bu.rn eye Asante mantemu eye nkronkrom eye constituency ahodo ebi ababonte chese womo de woye kire kese bi etu eye edwa chese womo ede eye nkaibo etu MPP amanyoko ena ebiemu so NDC amanyoko enimsem eye coming December 7 2020 about to yi one woman bomb musu mpo se womo de womo ballot boxes eba ababa besu anya sade womo ebehunu womo MP. We will burn your ballot boxes into ashes if you dare step a foot here. We any eye kokoba eye Nsuta-Supom residents for Ede Emma eye EC na ebusuafo residents of eye Nsuta-Supom Abuabo eye Aframuase Keteke na other farming eye communities are ewo eye Bosome Freho eye constituency no emu a chese wo eye Ashanti region ene dey womo ene dey womo nsem ababetu edwa womo ne say NDC MPP womo ni eye the big two parties womo wo Ghana hanum na dane edru campaign a promises bebre na so abato we pan de mo mumbo muso so womo betu womo na ede so anase womo do mo ballot boxes baba beso so womo pe womo adwenkyere anase womo etumi enya de se womo ebenya na nya sa pan de ene ehye na womo ebehye eye ballot boxes no ama ebiemu ensoso no womo ama womo enyoma aye basa na womo enchirema dane da chese womo ba yebeye we amam na nsoso enya de se womo eyi nto mu ne se womo kan e de ache eye nkrofo womo ewo eye mpotamo ewo no MP na DC na nsoso still na akwakwa yese womo nsem womo kan edigu obi a sebi wonte eye asem asum enti womo ne se eye protest and as a demonstration per any language aban empenifo no womo eye den etie na eno ema eye yenua be ma chese wono so no wo ye eye assemblyman ewo eye mpotamo ewo no ma wono so edina no eto eye ensenimu eye yenua be ma honorable Godfred Note wo ye ninse electoral area e ho na chese wo ye assemblyman e wo no wo chemu se all effort has been made to the MP and the DCE but not even a single response. And however, we've lamented by yesterday they are not doing anything, so we think this situation only demonstration is the language being heard by the dead political leaders in our constituency. Now ebusia for answer wa eye nana Domanu Thomas awo no so eye chief ede ema eye abuabu community so the name sem etu na say no so echremu. The residents of the communities have been neglected for the provisions of road, cheap compound, potable water and education. The absence of a toilet facility in this community has worsened the situation in the area, and thus calling on assembly and the government to assist the community in construction a new toilet facility for the people to an existing dilapidated we any ayenen sama wodi etu eye edwan ena ebiemu nso so wosa etu biem no hu ne sem eye bridge bi ewo ho no mu achese no na sese akwakoda ne eye death trap ede ama eye wo mo pa ewo eho no sem fourth grade and road connecting to Nsuta-Supom, which is a death trap and of which both MPP and NDC had made fake promises to us over years. We any woman sama woman ede them etu eye edwa womu chiremu a fake promises are ekoso ene nyoma womu susu womu hwe se ebiemu baby anka obeja womu enan ensupa education ene won kro ne ba abo womu se de don so abo akoko na dan da womu ntina honum enka womu ensem enche MP NDC yo won potem honum na yes to womu ntimi nya bibia emfa embo womu edia ene womu ne sem
Won ko kromoti enema wo mutumi ema yetimi to aba edema mpanifo mo mbedi eye minor eso panin enti se wo man to aba dia ene na that means say wo mo vote a wo mo hwehwe anase wo mo power wo mo epe no enya de se wo mo ebetimi aye den enya enu so mo de eye nkaibo we ema eye mpanifo ni titu ene eye donkuma ro ma hye bi de fie ene ebiemu nso so no eye MPP amanyokwa wo mo te eye akonya kese eso na ebusuafo Utie eye ahemfo ene eye assemblyman no eye wo mo nsem a wo mo edi eltu edwan se eye enwoma eye bridge atese enye yie ena ebiemu ma kwan a enye ena ebiemu eye ejanambia mo beja mo nan ewo mu ye mo kanesen mo nyoma bi atese mo hwehwe ni mo kwan se eye mpanifo be ye ena wo mo enye emfa ema wo ma eno de ene ballot boxes esi hu sense modi eja etumu ne chese mo ye eye basabasa ye emu ade mo hye ballot boxes na ma kwan no eye eso aba be ye din ade amam ana se mo hye eye ballot boxes esai enyoma no eno ene be ma ensupa ebi etimi pie eye ekwan mu eye mo potem ho no ana mo ye sa nyoma eno na be ma eye musuku no na ye sie wie ana mo bridge no na ye ede amamo na bi enoma bi wo ho ma ye hu ni se ye ma ye nya ye den ye kire se ye ni eden ye keka ye ho ama bibi asi na nsusu kai hu se wo keka ho a wo keka ho enoma na mo be se no enoma na mo be ye yin kai hu se ka se sika no anke betimi dia ye mo kwan no ye betimi dia ye mo potable water mo pen no ye betimi ahwe mo education sector ede amamo eye mo foot bridge mo hwehwe senke be yem ejanambia mo hwehwe senke be se sika na nkomo de be yem that damages na ma cause no se sika no eno no mo de be kwa akwa yem enti na enye mo sei no ene ye na se mo twen enyantoboase a ena eye den eye ewo mo se dan da mo kamon sem anase ye kan ye nsem a ekogu eye aso a esie emu sebio Nanso eno nchese yemfa emra enhye yensem eno enchese yendi eye boni bi yendi jiri bi yensai eye aban ejapade bi na eno na yebema empanifo ehunu se yeni abre wani abre a wo ye sade nu ewie no na wo ye wie ne yeso mu de kokko piemu e wo court dem ne ebusa ye toto wa no ema wo hunu die nti ama wo ye sam na wo kire mu se wa kwan na enye eno ti na ama wa ya eno no akwan na enye nti ama wudi se adwuma na enya de se sa akwan ebe ba be gina court ho no aka se eyampa me gina mo ade ama no wodi bem e woni nsem nti mo mfa nche no da bi ebra so se sei no eye den a empanifo e wo ho no eye den a wo ka nipa ba ku bi wo ho no mu a wo bete eye wa asem wo bete eye wusu wo bete eye wa pinisie ne wa benedi wo be kom na MP ni DC ebi ana mampani ana se mpanifo discount ma wo mo e na wo mo enye den enye ye mo ye demonstration a mo kasa no no ebetimi ama mpanifo ani abom mo sa kase na yama muska sei na mo nyeye eno kwapo betimi ama ye speedy ye work ayeden akoso edamom ba se mo de mani ekwakosi isi wonya kwan mo de mani ekwohye ye ballot boxes enye emfansu ma ballot boxes enye bridge isi onya bridge wono ne de eye se abato ebeba bedru na wono so de obetimi aye ede aboa hunu sem abato no akoso wano na ama na tumpo no eno ene ne dwumedi a wodie enti mama yenya abote ne ye wo bibia yenka no we ya asundue mu yenka no wo eye ne kwan so na mo mama yenye ya ade se ye take eye law into a hand say ye be ye bibi because isi wono enye wono ene do o man so enye ono ene MP wo eye constituency wono manase wonye wono ene DC ya wo hwe eye mpotamo ehofo eye den so enti mama eye ni enda wonye no mebia ene ebetimi aye no ebetimi ama ye problem no etimi aye den asolve abusuafo hutie eye nuano mo nsam o mudi tudwe ya wo ma na mo nto mpeso mutu eno na ebetimi aboa ama de wo mo hwehwe wo mo nsa aka anam meto edema mfo wadwenche ebra e wo tuma GH your comment section e biom like videos na share e wo all the social media platform so midi e de ekwesi kapada ne ye besane shi the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe
na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pɛ a wo pɛ ne ma papa a wo pɛ ahwɛ nyame hyira wo na wura